bilo danas od pasa iz druge FCI grupe. Inače vrlo često najbrojnija grupa na izložbama pasa, druga i deveta, dakle ponovimo još jednom Doberman, argentinski pas, Rottweiler i ovčarski pas Šarpaninac. Sudije će sada pogledati se još jednom u stavu, pa onda provjera kretanja, kako bi izbor bio što korektniji, u što ne treba sumnjati kad je naš kolega Mirko Čolak u pitanju. Just on off the foot. And it's stuck it. Nemaš staviti. Molimo vodiče da slušaju posla sudije. Dakle, provjera kretanja ide u kretanju od sudije i nazad. Pravolinijsko kretanje od suca i nazad. Zatim ćete zauzeti mjesto na zadnju poziciju, jer se vodiči pomjeraju, a sudac stoji na svom mjestu koje smatra najboljim za procjenu kretnje pasa. Evo još Šarpaninca. Molimo da se postave psi, dakle ovoga puta postavljate se ne frontom nego poprečno, ili jeste, može i onako kako mislite najbolje. Prezentirate psa, jer se bori, ovom prilikom se bori treće mjesto, je Dogo Argentino. Drugo mjesto Rottweiler. Vi ne gubite nade, ne možeš samo da ja. Izvolite.